Nkethi chia mwanya muraithiri wa Meru TV nkiraira huri na Jumapili endongi ntugune 10 ya mweri wa 8 mwaka wa 2025 ona gitio gikinene mbitigiria ngwati ogeni kiri Meru TV muthenya ni ukambita Lilian Mwangangi tukimbiria na ndeto cietu munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiaria muthenya wa iguru rira arariungite Igembe South Irairi County ya Meru na thiete na mbere na kuigwa agikira wira nekire arimi ba majani ba factory ya michi mikuru ati director bonde bara bawatikanite na wamba abwa mbesa ciarimi ba mayani gukinyira kagitani gaka abombete kuigwa bakiwata na wamba bwa milioni 100 ria arimi na biashara ba majani ngurukia gikira wirane na kuga biashara ba bonde batete mbesa ciao kiri factory no bakathi na mbere na kuigwa bagicokerua na nkiruki wewengwa anwege agekinyithia nikenda kubacokeria mbeca ino anda msimuturia wa Thereja nwe gutubanganiritie riboti ino. Raisi Profesa Kithure Kindiki akerere mawa icigo mbunge kia Igembe South na rutito wa thobo kuwatwo na gwikirwa talia koma director wa factory ya michi mikuru barawiti bwatikanite na maitia wa nkurukia milioni 131 na baadhi ya factory zetu bado zimekuwa na matatizo. Huyu mheshimiwa Mporo wa Bori anajua factory yetu ya michi mikuru kuna watu walienda pale, managers and officials, wakaharibu pesa ya wakulima, wakakula 131 million. Huyu Mporo wa Bori aliniletea hiyo tatizo, nikaenda Nairobi, nikatumia njia zote, nikaamrisha DCI washikane na hao watu, na wale ambao walipora pesa wananchi lazima waende jela na wakae jela miaka mingi. Awite atikarandhi akiona arimi betite na mbere kumba kwitha kinyamaru na nto bakai ontu nande wite mandarita bano manka bethire bakukura talira kiwatho. We don't want this nonsense of people misappropriating money meant for farmers and people at the grassroots pretending that they can use their influence and their networks to undercut farmers. Tuendelee tusiendelee. Tunajaribu kuongeza bei ya majani chai ambayo ilikuwa 44 shillings per kilo in 2022 lakini sasa imefika 64 shillings. Ya kabutiani Kithure wite arimba komba kwithira becho kura mbechi cio na wite akatira komba kwithira kiretera murimi mbechi iwe wengwa. Na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeubiwa ya Michi Mikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shillings, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so nitakuja, wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa. Asante kwako. Nategemea mwembamba na rais kwa ile kazi ambayo imefanywa Meru kwa jumla, kwa sababu pesa ya Michi Mikuru ilikuwa imepotea. Na sasa hivi tunapata mkono umekimbia wale wakora wameingia statement, wale wakora wameiba na pia Michi Mikuru mpigeni makofi wetu. Kiripoti ra Meru TV kumatiani Betanda Msimuturia wa Thereja. Ibwega anda msimuturia wa Thereja no ntubwa riboti inu na njira enkatha tukithina mbere na ndeto cietu antuwinka inyuma ya munini wa rais kurutha mucemanio gwake Irunduni kaunti ya Tharaka Nithi na atongeria mwanya kuma kaunti mwanya ndagandi guruni yetu ya Kenya Monoba kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi nandi mbeu imbithi kuma Gakoromoni kaunti ya Meru ibaumerete na kumeneria anasiasa na boba gutambia ndeto ati kaba mwe bararitwe nikenda bomba kwigwa bagikinya akiri mucemanio rankiro kibeu imbithi baibogete bo batie tigira gutumirwa buthuku ni anasiasa.
kwina antu baba gutugitangira na aja gakoromone kwina antu bagwita media bakaria media bakienda kuga kindiki bakienda kuga Beatrice ambwire Beatrice na iteria list agwetia list no weterere ugwe wigora gagucokeria list ejo wetetwo wetitwe lazima kana wetitwe barabageta tiga gututhukira marito ki munene wetu tura munene wetu atiretana munene wetu batu na tubangite na batu na twikite list batu list yetu ira twina yo munene wetu na gututhira through pass na akuru bau baguturingira batu tutukwenda akuru ni mukuru uri kuri aja batu tu vijana na iloko na vijana bakiona na made bakiwa turenda mami we batu turenda mami kana baba mami tutukwenda turenda mami tu akoromoni batwe kana akoromoni bawa boba gwete media bakiwa iboba akoromone itofese ne abo ke media u tona ne abo batonie group yo ya koromone ne iriko na batoto iba koromone abo we youth ete youth ya koromone ako youth yenge youth nyume were naibo igere deputy president akiuga kirauni kireja erwa mutwe naibo rajara bamukaria kiwanja aria na agwirwa sana na aro ambeje tena good news karibu ndena nafasi ya gwikia antu egana Nairobi kwambiria conversation egwetwa intergenerational conversation na ogataga sample bweri kudoki actually mtu umwe kanyoto eno ntumero nene ene ndari kana na bara bakwa ibo bweri kwa first priority. Thank you ma'am. Na inteto ikenderea mieri kwa imantu ameka jare ene gakoromone gaka ni antu bakai bate kinya batano bate kwenda sauti yenwe bato na nta kwenda bagwata mare twende babo ndenda bothithia oversight gakoromone ko ground no tena ombe na ndere oro ukwa na kwe mokungi na kwe kana ima bewe mbithi tutikende gutumika kagitani gaka gisiasa nontu bora tukwenda aturenda ana siasa na inyatongeria bakureta maendeleo indi timpangaratano na siasa chia rumena atugita na mbere na ndeto cie tugatume no thimenti to the south menti ara akari hiba gaturumbari baumerete na kumeneria anene mujumbe wa South Menti Daktari Shadrack Mwiti nontu bakorega kubakinyithaniria maendeleo nterenu nkiruki bakiuga mwaka wa 2027 bati muthura ata mujumbe wao bareti mama kagitani kara bebu meretie nikenda kwithondekera barabara bakiuga barabara ino netwikite ukaribia utikite ugwati biashara ikirema urimi bwao bukirema gukinya thokoni nontu bakwagia barabara indongi. Jeff wagituma no banganete riboti nabo akariba gaturumbari ntere cha kanyakine ireri wandine ya bogete ya bogaiti kirigisigo mbunge ga South Menti ni baumirite na kumeneria bunene mujumbe wa South Menti Daktari Shadrack Mwiti uraba kuga kwa nande gute murandi kinya jumwe bethirite bakiona kumania na mutongeria u kinya nyuma yao kumera rukiri gataitere kumuringira kura barite jaja rira bagukarite kiragita nakyo bachangite mbesa kibenjera barabara nayo yumite yororo gwita kamuringi monka kanyakine asieta akeminya asieta gatea Sandra ngokuigwa tori beto asieta akeminya kuma toro munenkera kura kwetha kumna izere siatha tutamona ka atone ka ritho ata toriongera na mwankera thai barabara ezi ne ibaterete itibatere kwithwere kansara barabara ezi ibatere kwithwere kiminya utengo gya twiterete buru na mwankera thai atukumia mbesa ira tukwendia karigwa tukarigwa ngarama siringi 200 no yo tukurita irigorera na karia tukaita mbesa turi atori tukenjerwa barabara na aru akiminya tukuthiria mbesa itwakwere kura cie turi abwega mwanka jungi gitete ata zuizite ugwe sandiraka uga gothithagia njira kinya ire ite ciaku
na batuiga turigari muno tontu nukuona karagiteji ire aya narua kethiria maguta tuthite mbeca muntu ura omba gututethia na tutethia nontu nyamubunge ona batu na we Dr. Sandra Kinale mi gututethia na ndi ura omba gututethia ne ja tutethia watu kethirikari nene wethere mubu na bunge baja batutethia nontu itore meri buru na turuga atiri na kwa tukoma tutethia iro tukugui one time turuga tukabaita buru no te muntu akaroko baringira kura kairi na Kiminya Sandiraka augaga natethagia njira ici kinya gwe Sandiraka ruju itukwenda utethio bwaku aja tontu kura ichiejite bariuga bambirite mutaratara jo kutha mbeca nikenda bakathithia barabara ni untu urimi bwao ni buremi gukinya thokone na kinya ana bare mwagwita cukuru gaita karia atongeria betu baromba kura ibejete bonthe baitwira batuthondekera njira kuma ndi munini mwankira undakinya tutiona gututethia mwanka riria aturi baungana bonthe bomba gucoka karagita gukuona aja benja njira ntuku ye na arua indi thina ira twina ethirira maguta aja tuntu bwa kuthondeka njira na mbeca itiung'ani njira ici nio itunyamaritie kuma ndi mwana munini na nandi ndi mukuru witite kuria mbeca ciokuru tiu ukumbona na ndi gintu kira kirio atongeria betu njira ici nio ikagieria aria kure nere waja igeta ndarene igeta kanyakine na aritwa bonthe baumaira bukuwa bakiaria riu aturigari muno ne atongeria betu ibo kuiga mathiko ijare ntureje tware mwaburu monka muri jo abindi jo kamatona gituro indaka oito koromba tafadhali thirikari potuigirwe kiao na botuonekana ntu batu eje tengoge eto ngoge adikwe jo buretera kuwa na bo buturetera maendeleo iromba riao na ndi ni antu bawendi bubwega nuntu ni batejanirite ni thirikari kuba utethio bwa kimbeca nikenda barabara iji kethere kithondekwa na kunyia jamwe ja mathina bethirite bagikurukira gwa kagita iromba riakwa ndiruga uju itu tutethie ni aya kenda ntureje karabwega tontu turi na thina kiguru kiri aya muturi ungi uri bagaitia aya atemamaga tontu kinya muntu akurukite arite bia wigwita no turagwita ntu kigurune tontu nayo njira ici nitumairwo ni antu babaingi muno gwitia igandene kionyo na kinya bikibiki ciaramire njira ici marigo na ndi jara maingi ajora mundene kanoga kamato kaumiria na ara akuina rami tontu mantu jaja ikyo gitumi ukona aturi bathuri muno na baicitaniritie benja njira ici narua kiri ana betu ba primary aja bejaira mundune turi aciari twabaretera aja uju betete cukuru Kanyakine kana tuigetie mwana cibitari muciari ati mama ona thiri mwana etete thaa 10 muciari ukire cukuru na ndi ya ndarene turomba mutore umba kuthwa ena utethio bwawe umba ututethia hatunenkera utethio na twakena tuthondekero njira kinyi twirigite kuthwa tuna mathiko nao gaitie ndi ambulance acokere ari guru turakamata mathanduku na gituro mwanka kwa mwakuru nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam atukiuma Southiment turinge gataru mwiko mwanka Tigania West ara mutaratara kana mucemanio kia thugi kinene gia gukiria kithomo ntere inu cia Tigania kira gikuruthikite kana kira kiruthikite cukuru ya Ntomboro Primary School kiathokira nakio kiabanganitwe ni mubunge wa Rutereruru Orane John Mutunga ikiumbite kwigwa gigikinywa na tongeria kathumba bangi bagitumana ntumwa ciao areogo mutongoria mugongo Rais William Ruto na mbete kwigwa agituma atongeria mwanya barabe kinyithitie nikenda guchanga kana kiri muchango wa gukiria kithomo cukuru ntereini Orira mutaratara ya ukiria kithomo yuitite na mbere konto mwanya Tigania West rungurwa mumbunge wa Kontoko John Mutunga Kanyuithia riu cukuru ya Ntombo Primary ni bagunekete na muchango ya mbeca kuma kiri atongeria bathirikari ona kinyari twabara kuruba cukuru eye oamo na core na ntuba wendi weo tumubunge wa Tigania West John Mutunga witikia bwa ukiria kithomo Tigania West Dr. Mailo za 50 na mwekurungu wita wa Grace 50 ete ngiriga
Tuli kaunto nyani. Una na magororo kwa kanana dia. Kadili ndakala yetu. Tuli kaunto na to se vidi to. Eri to le kadoke. Esroni. Ne ata magororo to ve. Kare anengani rejiri ngiri magana ya ili. Kila Ndebe 2027 mtu atajibu maswali yake. Kama mulipea MCA kula, mkapea president, mkapea senator, mtu atajibu maswali yake kwa Ndebe yake. Ni kweli ama si kweli? Leo tuko na heshima, Mutunga anajaza Ndebe yake kabisa. Pigia yeye makofi ya heshima. Lakini watu wekajumbe wange na mkopera 1 term. Tafadhali Mutunga mwene nini wa 2 term. Ndio kulikia? Nondo mutano na mtata wana tokona na mne. Na ninde mkali wa Meru County. Na mimi najua kwa sababu tumesunguka hii yeje yote na 150 pia makofi. 1,100 pia makofi. 150 makofi. 200. MP brilliant alumni group kutoka niingia hapa, they formed a WhatsApp group which is always active. Ni muchango yubwethetwe ni atongeria baba inge anthiguru na njira yotuma na aria mutongeria wa baraba inge mbungene ya Senate ya Aaron Choroiyo, Minister wa Urimi Mutahi Kagwe wamo na Rais wa Nthiguru William Ruto na atongeria bange Kathumba. Haya, pigia Seneta makofi kwa sababu ya hiyo. Hiyo ingine si ya majority. Si ni majority. Huyu mjumbe wangu ako connected sana. Unajua majority Cheriot, Aaron Cheriot. Majority leader wa Senate. Kuwa na rafiki kama huyo, hiyo ni heshima kabisa. Ni kama kuwa karibu na Yesu, karibu na malaika wa Yesu. Unajua watu wengine hawana connection kabisa. Tuko na wajumbe hapa, hawaongei bunge, hawana marafiki, hawana connection hapa Meru. Na tumesema tutawamwaga wote. Lakini huyu Mutunga wenu, huyu dokta ni rafiki wa ndani sana wa Cheriot. Namba ile Cheriot anasema angekuwa hapa leo. Ni vile tu alipata hiyo mwaliko ya president akaenda kwa kazi zingine pale. Si kweli? Haya, weka makofi sawa sawa sasa ya Cheriot. Weka lembesha kabisa sasa. Unajua ni mchezo wa heshima. Mutunga mheshimiwa. Nikiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbeta wa Mwende wala Iboni. Ibega Mwende wala Iboni ima baugaga kithomo hikyo rubunguro rwa muturire. Tukithina mbere na ndeto cio tugatume Tigania West turinge gataru mwiko mwaka antere chia Southiment. Ara mujumbe wa Southiment Daktari Chandra Kumwiti yaugite kagitani gaka kathina mbere na kwigwa akiwatanira na thirikari ya Rais William Ruto nikenda omba kwigwa agikutha maendeleo akiretera akari ba Southiment. Ngirukia kiuga kagita ga siasa ga Kenya we akawatanira na akari nikenda amenya kana amenya murengora kathina mbere na kwigwa akiwata mbaru. Ngirukina ugite akathina mbere na kureta mirandi ya witi na mbere kire akari na inya mukari wa Southiment. Nawe mujumbe wa Southiment Daktari Chandra Kumwiti akiaria ari gicigo mbunge kiawe muthenya jwa narua na ugite ageta na mbere kugwatira thirikari ya President William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki na kuga kagita ga siasa ga Kinya kethira gicoka kiri antu bethere bakimwira ete murengo ne jwa 1 term kana jwa 2 term. I went to parliament on a Jubilee ticket and I promised I would deliver. Just give me time. I complete my 5 years and evaluate. Ankwenda kubwira aliende nande detire na kiama kia Jubilee na ndi thirikari ne na ntuma ke thirikari no tutuba kuboretera bile bukwenda manto yobo kuga manto 2 term 1 term bukaliria tukithirikiria lere ule. But mimi nitaka kwa serikali because it's the only place Komba work at a police station. Yeji boroni reaja. I've seen a police station. There is a land registry. There is also birth registration. Huduma Center is coming. I don't want to announce what I've done.
but you evaluate yourself. Go for the time being. Mumero uwa utiringa ng'ombe ukiende eria. This is sawa. Aniko mkithirikari biteu. We have 2 years to go. Let's support the government. Nyarankuruki mutongeria ujo akuga muthenya jwa rujo iria kethera kithiria miaka 3 kuma kuthurwa na ari thirikarine na kuga mirandi irethirite akithondeka kwa miaka iu ni irekirite kiri manifesto yawe na kuga kinya kethera kithithi ikaro bia muingi ni kenda akari bakauga mirandi iria bakwenda kuthithirwa twitite na mbere na kenda bakamwa riboti ya nguge mirandi irethirite agita kwa miaka iu 3 ikurukite. I promised I would let you down. Tomorrow is when I'm completing my 3 years. And these 3 years, I'm dedicating them on the pillar projects to implement my manifesto. For tomorrow, the next 1.5 years, I'll be monitoring the project I have started, and also go back to the electorate to inquire what else they would like me to do. Then the last 6 months, we will be managing my scorecard and go back to ask South-Emet people whether they are satisfied with my work so that they can decide to elect me, but to elect me. Niara kirikiria atariritie mwe ya mirandi minene ethirite agikinyaniria kiri utongeria bwawe. I've done my best. Ndithite bwega ura kumpikika within that short period. My vision and my dream of South-Emet is anchored on prosperity. Tegerete undetia parliament nkiendaga kuona ati tugukire mtu wa South-Emet. Ndienda kumission kintu kimwake kiratwekere mete. By the end of September tutakuwa na title au list ya Malimba campus as a complete campus. Na kukethira kuri na project ithatu dene Malimba, kukethira kwina department ya livestock, alafu kukethira kwina department ya kwithwa twina embryo ile ya kwithwa ya tujao, and then kukethira kwina campus complete in a 50 acres ithatu twire twagite by the end of September. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibwega Jeff Wagituma no tuwa riboti inu na kanywa kauga tukithia muthia wa ndeto cietu cia thaa mugwanja kana wendo kamita Meru TV muthenya atucemanie thaa 1:30 cia ugoro kiri Meru TV ugoro ni ukambita Lilian Mwangangi ithirwa anakagitaga Kathongi.